Oy, naimbag nga. Bigat mo, sir. Ay, o mama pa ata. Ag-survey nakmanin, sir. Ag-survey manin. Win, sir. Nyat. Sa bali mitata, sir nga ako atoy. Nyaman deta nga survey-surveyin, ma'am. Surveyak manin. Para nyaman detan, ma'am. Ayuda, mit lang ati manin, sir. Ay, ayuda, ma'am. Win. Okay, meta. Malay mo no, makapasaka iti, sir. Kit, kuha manin atoy. Survey nakgarot, ano. Kuha maamuan no talaga nakapasaka ito nga. Kuha. Inyor deta, ma'am. Surveyak ti, kuha. Kuha, sir. Mano asawam, sir? Okay, anya, ata nga damag mo na. May isa lang, ah. Ay, may salang. May isa lang. Very good, sir. Mamin, ano kayo nga? Kasta ti... Rabi, sir. Agwembang. Win, sir. Bembang. Minsan lang, ma'am. Pero pasarehan pa, na may mahilig tiyas kas nga minin. Ay, kas jay, sir? Awanin, ma'am. Ay ganay di... Kuan. Dua anak may awan. Yung naharigigat Kaya mo na. sa insert ti may sa rabi, ay ti makadomingo or makadomingo ng latan. O, Maminsan lang. Nagbembang kayo. Win, ma'am. Maminsan lang nung Minsan pasarahin dapat di kuha. Di makabulan nga awanin nuwan. Ape, awan usarin nyo ngayon inumin ni sir kasi jay. Ay, awan, ma'am. Hanggang nag-usar kas dyan. Apay ngay, sir. Kailangan kumaate kasi jay. Awanin, ma'am. Ganay di kamuman, ma'am. Nagpasarmit. Nagpasarti ko ayo rudin Nagpasar na kami gan. Samantalang di kas asawa mi ki. Kuha mamintalo kami ki. Kuha tirabi. Yung tatahaanin. May isang arabi. Hanggang mi maturog. Ay. Kuha pa isbulang di inanami. Sobra kami tinan, sir, no kasi jay. Isbulang tinanan. When ma'am isbulang di inanami. Di kas asawa mi. Yung tatawanin, pulos. Tatap, pulos. Maminsan lang. Ti makabulanin. When ma'am. Awang painukan. Awanin, ma'am. Awan tirik-tirik namin. Jaya, sir. Yung sa bali siguro, ma'am. Yung sa bali. Nyami atan, sir. Nung kasdayin. Sublemi tinatan, Sige, garod, sir, ya. Nakon. Di niya, di ma'am. Apa yung may di ayuda nga rod. Ayuda, sir. Wait. Ay. Sorry, sir, Takamit na kapasa ti survey. Parang niya, nabagat nga rod. Ati, sir. Nagsapsapula ka, dagijay mahilig ti bembang ngay. Anli bembang. Isapsapulin ni. Nyamit di ata nga ayuda mitin nga. Para ka dagijay nahilig ag bembang, ati, sir. Okay. O, kisayang ati anikit in-interview ta kamit ng isungod nga. Da survey umuna, sir, bago tayong ikan ti kwa. Para ka dagijay nahilig lang ti bembang, ati, sir. Yeah, sir. Kung next time kan tuwatan. Nyamit ata nga Kasano kay bagamit nga. Kwa, sir. Paminsan lang ti makabulan, di hamong ka nakapasat tin ti interview ta nga rod. Ti survey, awan na ang ka nakapasa. Sayang nga Tuno, rod minsan tulat ta na ya, sir. Baka na dan tumanin sa marunong nga ag-survey ito kikwa sa balin tumanin niya. Sige, sir. Nyamit di naman. Thank you. Sayang, nagtumar na lata ko mati, kuan. Bayagran. Nyamit din.